Kinongilam kesenjuk kiseng samla puli jong kathan lami ngi keri India, North East Students Organisation, NESO, kilapen pau kejing benyau ya kejing no jeram ram ram kesuk kesan ha ke emlang salang ha kejela Manipur, kebelasdang ban kelang ding da kejing isyun sesisin hapring kijat benriu jong keni kejela. Kanesu kekentup ye kiseng jong kisamla puli na Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, bat Tripura. Kinoilam jong kanesu kila kentui kibor jong sarkar India bat sarkar Manipur ban wanra nok klo ye kejing suk kejing san ha ke emlang salang ha pedeng kinong shong shnong jong kejela Manipur kibalamat ikajing ele markeliang kibala shimbun ngut kimin simbriu bat kibala pinkela kongpong ya ke emlang salang ha keni kejela la palat lais nem menta. Kinoilam kanesu ha ke kerwo bikla pha shikilat patai kubor koong kijing jing jenjar jong kipat ba kejela Manipur kadai ru kijing jong keri India bat jong kathan hi barok kawai amtangi kipat ba kejela Manipur. Kila kentui ke sarkar India bat sarkar Manipur ban penpau pat ba ya kemon bajwat leni ke moral karakter ban wanra nok kloy ya kejing suk bat kejing shong shngan kipat ba ha Manipur.